Okay, naimbag kinarang ay nga panagbiag tayo amin kakabsat kinigayem da kayo nga kakabsat nga farmers ken kastamot ka dagiti kakabsat nga mga opisina, kastamot ka dagiti kakabsat tayo nga tartrabaho iti adayo nga luglugar. Oh, madama iti merienda iti mais nga puraw kakabsat, diket kakabsat kinigayem. Dimas. Datoy kalilipas mi lang nga nagburas kakabsat iti mais tanag harvest kami tatay lang. Ito naman ang mais. May kayo naman tumaas kakabsat. Agal alingaso pa lang ti mais kakabsat kalutluto. Kurti fresh na fresh ko. Nga makan nga mais. Kalinta. So da kami din nakauna nga kwa. Kakabsat nga nakamulat ti mais da ipag ko. Nga adig ko. So nga harvest na lang datay iti mais ako liglig. Ado ti order ije Santa Isabel kakabsat kinigayem. So adupay dagiti mamais nga nabati nga kakabsat nga maisda nga mabalindan naman nga sublyen into no adda iti agorder. So dagito iti mamais mi palang kakabsat. Iti palang ti mamais mi kakabsat ito yung naud-udi. Pero imuna dagito yung kakabsat. Dagiti balatong. So kasto kakabsat ti kinagayam iti kasasaad mi ditoy. Da kami iti kubo nga iso nga pag merienda ami ti mais kakabsat. Oh, dapat iti mais nga kwa. Ada mga may saang. May ipag, no diket, talaga kasta. Nagganasa ko nga makat. Napagkat kami dito fresh na fresh. Lapay mapaikat ti kwan. Fresh. Fresh. Stress ti bagbagay. Di imasnan. Jadi kapsat ko nga pa. Kin mais atoy kakapsat. Kirabo me. Dito asawa na ni. Hindi mo kumain? May maniyap. Ano, di wala akong mood kasi ka. Nagpastura ko na akong pagyan ng tinuang. Na ang malat akong maagin. Ano kayon? Lagi sa tayo. Mga anon. Mm. Hindi ko maasin na. Yes, yan. Asin. Ala ka manong. Mas. Ano, yung masangom. Ha, ni Manong Robert. Ako yung mas mga nun. Manong Robert. Nagbinta tayo man agad tayo ito pa. Kasano madagi ta maisa. Maya. Nakapsok tayo man. Nagling tatay to bigi. Pagpilyan tayo dyayo. Nga upusano. Magkat sa mamuting itong Kaya ado ti tattao dya. Bigiga. Oh, nagrigat ti mga nao kakauno ton. Kumpleto mo tingnan po nila. Lulukay ka na. wala ka tamay sa. Awa, nagrakaya digiti magbagat ti ay, sanda makaya doon na. Mga ka-sister, ka-brothers. Kantabay ti mais. Ay kantabay ti asin kakapsat kinigayam. Apay nga tayo rata asin. Nyati may tid na nga tarata. Kasi kaawan ti asin na. Sige, mansaw. Mas imak nagdasin na. Dakal kami ti benepisyo dito kakapsat kinigayam. Tauray pa iti bunga na. Kendi ya mo yung buok na kakapsat. Ado ti sakit nga an naagasan. Kang ronan dito kung kunato yung sugar. Nga nga sugar ken diabetic. Dagi ti agasan na kakapsat. Ado pa kaagasan na kakapsat di jay. Buok na. Ang rem lang daya kakapsat. Ado kakapsat. Papintasan na ti isbo. Pag normalan na ti dara. Dagi da high blood na. Talaga sigurado nga ibaba na ken inormal na iti dugo tayo kakapsat. Daya dipig sa iti buok daytoy kakapsat. Kang ronan dagi di nariga makaisbo. Daya dagi kung kunato yung sarsaripitan. O gauti kakapsat. Kaya na pa daya gauti.
Yeriuma. Ayang kaya na pa kakabsat kin ngayon. UTI ko na. UTI. Hindi na kapigsaan ng tumtumbukin niya kakabsat. Lagi buok. Thank you very much kakabsat kin ngayon. And God bless us all. Kata kayo amin-amin nga ka-viewers. Praise the name of the Lord. Hallelujah.